تا جگر. تو رستمی، راستی رستمی، زی دستی پدر خواه گشتم همی. در قسمت قبلی بعد وینای میر این دویم فیلم بود که همیشه مشهور شده. нахуст онҳо аз интихоби ҳунармандон шурӯъ намуданд. Бибок как никто другой подходил к этой роли. Он был его актером. лекин нақши суҳробро ҳар лаҳза метавонист дар филм дигар нафар иҷро намояд. Негуфтам, нони қоқ мехӯрам суроб. من بخبر بودم به این درجه، اکنون گفت چشم من گشوده شد. Борис Алексеевич بعد از кинопроба گفتن که сайран تو اولین و آخرین гурдофариди ман. лекин аз чӣ бошад ки Борис Кимёгаров ин образро ба ҳунарпешаи ҳамон вақт 26-солаи синамои Ӯзбекистон Светлана Нурбоева супорид. филми ҳунарии Рустам ва Суҳроб бузургтарин лоиҳаи ҳамонвақтаи тоҷик филм ба ҳисоб мерафт. ин буд ки масъулин ба хулоса омаданд тамоми саҳнаҳои онро ба таври воқеӣ дар маконҳои табиӣ сабт намоянд. Борис Кимёгаров мехост дар пасманзари воқеаҳои филм табиати дилфиреби тоҷикистони биҳиштосоро дар экран ба намоиш гузорад. аз ин рӯ интихоби мавзеъҳои сабт хеле зиёд тӯл кашид. Борис Кимёгаров якҷо бо масъулини ҳамонвақтаи киностудияи тоҷик филм ба гӯшаю канори кишвар сафар карда беҳтарин маконҳои сабтро ҷустуҷӯ менамуданд. дар натиҷа интихоб шуд минтақаҳои мувофиқи шаҳри Исфара, аз ҷумла кӯҳҳои ҳафтранги ин макон, мавзеи чилдухтарони ноҳияи Моминободи вилояти Хатлон ва қалъаи Белградинистровский воқеъ дар шаҳри Одессаи Украина. маҳз дар ана ҳамин минтақаҳо тамоми воқеаҳои филм ба вуқӯъ мепайванданд. барои боздид намудан аз маконҳои сабти филм гурӯҳи эҷодии барномаи мо ба шаҳри Исфараи вилояти Суғд сафар кард. نبزگ لب جای آرک نبزگ لب جای تا تر نشود سه برگه های لب جای یار مرا Борис Кимёгаров бо маконҳои мувофиқи шаҳри Исфара ҳанӯз соли 1965 ҳангоми наворбардории филми Ҳасани Аробакаш шинос шуда буд. аз ҳамон замон ӯ ба табиати дилфиреб ва кӯҳҳои рангобаранги ин гӯшаи диёр дил баста, Исфара барояш макони муқаддасе гардид, ки метавонист пасманзари қаҳрамонҳояшро дар экрани синамо зиннати дигар бидиҳад. интихоби ин макон барои сабти филмҳои достони Рустам ва Суҳроб дар ҳолест ки Исфара дар ҳамон солҳо аллакай ҳамчун шаҳраки синамоӣ дар қаламрави тамоми иттиҳоди шӯравӣ маъмулу машҳур буд ва синамогарони зиёде барои сабти филмҳояшон ба ин ҷо меомаданд. ба ҷанг ра наомезад. симои Исфараи имрӯза манзараҳои филмро қариб ки ба хотир намеорад. таи ин солҳо бунёди хонаҳои истиқоматӣ ва се намудани майдони боғот ва сохти роҳҳои аҳамияти маҳалливу шаҳрӣ дошта дар ин макон манзараҳои филмро аз чашми мо тамоман пинҳон намуданд. аз ин рӯ мо дар муайян намудани майдонҳои сабти филми Рустам ва Суҳроб дар ин макон ба душворӣ дучор омадем. билохира пас аз ҷустуҷӯҳои зиёд расидем ба макони сабти яке аз саҳнаҳои калидии филм, аниқтараш саҳнаи Лолазор. дар ин дараи лолаҳо ёдгор чунин номондааст аз он рӯзгор. пас аз марги Суҳроб Рустам гузашт, ба суги писар сина пурғам гузашт. саранҷом тахмина аз ғам бимурд, равонаш бишуд сӯи Суҳроби гурд. ривоят яке ҳаст дар ин тирагоҳ, бигириянд лолаҳо ба сад дарду оҳ. ба арвоҳи тахминаи Рустамаш бикунанд сайр бо ҷумла дарду ғамаш. бадин достонам басе ҳикмат аст, вале одамиро куҷо фитрат аст. ин мисраҳои зебо нуқтаи кулминатсионии филм ҳастанд ки сабти саҳнаи мазкур маҳз дар ана ҳамин ҷо
сурат гирифт. Яъне ки ҷое ки айни замон ман қарор дорам ҳамон майдони лолазорест ки шумо дар филм мебинед. Албатта имрӯз бо тағйиротҳои хеле зиёд аст. ба чунин шакл пешниҳод кардани ин саҳна дар филм ҳикмати худро дорад. Яъне коргардон ва муаллиф мехостанд ки ба воситаи лолаҳои сурху сафед ғурамаргии суҳроб, ҳаёти осоиштаи мардум ва зиндагии пурсаодатро нишон бидиҳанд ки инсоният ба воситаи ҷанг метавонад ки ин арзишҳоро хеле осон аз даст бидиҳад. яъне лолаҳои сафед дар оғӯши хун ранги сурхро гирифтанд ва чеҳраи аслии худро аз чашм пинҳон карданд. сабти ин қисмати филм барои тайяргарон хеле мушкил буд. барои оне ки шумо онро айнан дар чунин шакл дар экран бубинед, лозим омад ки зиёда аз 3000 лолаҳои сунъии сурху сафед аз шаҳри Тошкенти ҷумҳурии Ӯзбекистон биёранд ва онҳоро бо шинонидан дар ин макон саҳнаи мазкурро сабт кунанд. имрӯз ин макон яъне майдони лолазор дар даромадгоҳи деҳаи шуртанги ҷамоати навгилеми шаҳри Исфара ҷойгир аст. воқеан будан дар маконҳое ки Борис Кимёгаров замони инҷо филмашро сабт намудааст лаззати дигар дорад, хусусан саҳнае ки бадан аз диданаш ба ларза меояд. طبق گفته‌های کارشناسان قسم زیادی نوارهای فیلم محض در همین گوشه دیار یعنی شهر باسانی اسفره ثبت شدند. Художники подобрали эту натуру очень удачно, на мой взгляд. Много там военных битв там было снято, много сцен. ба фикри ман рассомон ҷои хеле мувофиқро интихоб карданд. саҳнаҳои зиёди ҷангӣ инҷо наворбардорӣ шуданд ки ҷои мувофиқ аст барои дави аспон. миёни исфара ва кунибодон кӯҳҳо қарор доранд. манзараи наҷиби нотакрор. зиёд онҷо будам ва баъдтар дарк намудам ки чаро маҳз ин ҷой филмофаронро ҷалб намуд. рангҳои сурху сабз омезиш меёбанд. манзараи зебову нотакроре падид меояд дар дашти урёнӣ. муҳим он аст ки ин ҷо нишонаҳои зиндагии муосир дида намешаванд. хати барқ, антеннаҳо ва ғайра. мавзеи дастнохӯрдаи табиати мост. замоне ки режиссёрҳои маъруф ин филмро тамошо карданд, миёни онҳо режиссёри итолиёвӣ Антониони буд. манзараро диду гуфт ки ман филми худро маҳз дар он ҷо сабт кардан мехоҳам. وقتی در مسکو نگاه کردن این فیلم این اپیزودهای جنگ اونجا گرفته شده است، حمله میکنن سربازا میرن در این اونجا گرفته شده است. مثلا تارکوفسکی مثلا فیلم میگرفت رنگ میزد، دریا میخواد که خون شود چند تنها آب کراسکی میریختن که دریا رنگ سرخ شود. موسیل نگاه کردن حس کردن که فکر کردن که ما این رنگ کوه رنگ زد، میگفتن چقدر رنگ شما استفاده کردید برای این کوه. اما اونجا رنگ استفاده نشده است. کوه خودش این بود برای این نه که ماها رو از استودیوهای دیگر ازبک فیلم اینا می آمدن اونجا فیلم برداری کنن، برای همین که همین کوه خودش عجایب است. расидем ба яке аз маконҳои асосии сабти филм, аниқтараш кӯҳҳои ҳафтранг ки дар ин ҷо саҳнаҳои аз сарҳад гузаштани Гурдофарид ва анбӯҳи афсарон наворбардорӣ шуданд. имрӯз ин макон дар деҳаи қалъачаи мазори ҷамоат деҳоти Исфара ҷойгир буда, барои дидани он ҳамасола нафарони зиёде аз дохил ва хориҷи кишвар ташриф меоранд. Сайрам Исоева баъд аз сабти филм бори аввал аст ба ин макон меояд. ба сайри ҷавониҳо рафтед? маълума буд рафтам. чӣ пешам омад чихел ман асп дар инҷо рондам. чихел Борис Алексеевич садои овозаш, Давлат Худоназар ки бо тамоми вуҷудаш се серии ин филма ба навор гирифт, бо Заур Дахте, бо беҳтарин шахсиятҳое ки ман кор кардам, ҳозир ҳам симои онҳо, ҳам овози онҳо ба гӯшам ҷарангоз зад.
барои сабти саҳнаҳои умумӣ дар ин макон аз округи ҳарбии Фарғона зиёда аз 2000 афсар даъват гардид ки ин ташаббусро директори ҳамонвақтаи Тоҷикфилм Шодравон Обид Ҳомидов бар уҳда гирифтанд. омадани афсарон ба макони сабт бошад қиссаи ҷолиби худро дорад. солдатҳо ҳамин соати 6 саҳар вертолётҳо кати омаданд. ман раиси райкоми Испара таъкид накардам ки аскарро мебиёд. ман акҷо медонам ки ино яке вертолётҳо кати Испара ба мебиёд. яке одамо хиёл кард ки ин ҷанг сар шуд. тапартупури бисёре хай дарав котиби райком гуфт ки ин чӣ гап ки гуфтанд дар ман гуфтам ман надонам ки ино самолётҳо кати вертолётҳо кати мебиёду мефурорад. بعد گفت که من کمیته مرکزی و گفتم من نمیخیر اکنون جوابش شما اونجا میچید بعد کیمیاگر رو گفتم همیخیر باید شد خیلی خدا کیمیاگر رو کرده تلفن کرده فهماند که این از نادانستنی آبید فهمیده شد اونو نگفت که ورسالات ها کسی میبیاد خیلی همه کسی جنجال کمتر شد و 3 روز بینش با من همین солдатҳо кати филма ба навор гирифтану бо солдатҳо гашта ҷоашба омад. сабти филм бо ин миқдор одам дар чунин як макони дурдасти кишвар барои сокинони таҳҷои ҳамонвақта ҳайратовар буд. аз хурд то бузург ҳама рафти сабтро тамошо мекарданд ки миёни кӯдакони шавқманди шоҳид Абдулмуталиб Шерматов номсокини маҳаллӣ низ қарор дошт. аскарҳои чандин мошинҳо ки оварда буданд ҳар рӯз оварда гирифта мерафтанд ба ҳамаи онҳо сарулибосҳои махсуси ҳамон даврае ки дар асари безаволи шоҳномаи фирдавсии бузург таҳсил карда буданд пӯшонда буданд. дар даст найза, дар дасти дигар сипар. боре як ҳодисаи аҷоиб рух дода буд. баъди саҳнаи навбатиро ба навор гирифтанд ба тамоми ба мошинҳо ба чанд мошин сипарҳо ба чанд мошини дигар найзаҳоро бор карда гирифта рафта истода буданд ки аз як мошин як сипар афтид. мо ки дар канори роҳ будем тозон рафтаму сипарро бардоштам. сипарро бардорам ва сипар аз пӯсти гов сохта шудааст. бисёр ҳарчанд бар қади одам бошад ҳам бисёр як сабуки аҷоиб будааст. нигоҳ кунам вай аз пӯсти гов сохта шудааст. ани михел саҳнаҳоро мо тамошо карда будем. аз ҳар як ҳамин баландиҳо аскарҳо қатор шуда мефаромданд. мо онҳоро бо як шавқу шӯр тамошо карда будем. дар он замон ҳамон нақши рустами бозидагӣ ватаев ҳамон маҳмудҷон воҳидов дигар ҳамин гурдофарид дигар санъаткорони нотакрорро мо бо чашмони худ дида дар дило мо як ҳиссиёти бисёр гуворо фаро мегирифт. Абдулмуталиб Шерматов ёд меорад ки чӣ тавр сокинони маҳаллӣ ба таҳиягарон кӯмак расонида шабонга аспҳои онҳоро нигоҳубин менамуданд. дар як саизхона аспҳои ҳамин наворбардорон аспҳоро ҷамъ карда буданд. аспҳо дар онҷо парвариш карда мешуданд ки мо ҳар замон омада ба аспҳо нигоҳубин мекардем ва ба ивази ин хизматамон аспҳоро медоданд савор шуда бурда дар соҳили дайрои Исфара шуста об дода баъд сайру гашт карда оварда бар ҷояш мемондем. дар сабти филм дар ин макон сокинони маҳаллӣ низ ҷалб гардиданд. Борис Кимёгаров хоҳиши он ҷавононеро ки дар дил завқи ҳунарнамоӣ доштанд рад намекард ва онҳо низ дар баробари афсарони округи Фарғона ба даст силоҳу аслиҳа гирифта ҳунарнамоӣ менамуданд ё аниқтараш меҷангиданд ки Фарҳод Ҳасанов аз умраи онҳост. ман институт тамом карда омадагӣ будам. бо камтар бо ин корро шинос будем. мо ролҳои асосӣ бозӣ накардем, лекин эпизод ба. яъне шумо дар филми Усам Асуроб нақши эпизод доред? нақши эпизод бозӣ кардем. дар ҳамон аст давониҳо армияи ду армия ҷамъшудагӣ буд, ҳаминҷо ба ҷангшудагӣ буд. ҳаминҷо ба иштирок карда будем эпизод ба бо дигар эпизодҳои пиёда гардош ба иштирок карда будем. аскарои пиёдагардаш буд. ҳамин хел иштирок доштем дар филм. баъд ки филм ба экран баромад филми худ
بازیگردی دیده باوری همون نمی آمد که نخواد همین فیلم همین منظری ما به گرفته شده باشد. ҳангоми суҳбат бо сокинони маҳаллӣ бароямон маълум гардид ки замони сабти филми рустам ва суроб ҳама бо шавқу шур ба тайягаронд кӯмак расонида кӯшиш менамуданд ки онҳо аз ягон чиз камбудӣ надошта бошанд. ҳатто миёни мактабачагон ва коргардони филм Борис Кимёгаров муносибатҳои дӯстона ба миён омад. устоди бузург Борис Кимёгаров бо чайкаи сиёҳи худ омада буданд. мо ва ҳатто ба мошини он кас савор мешудем ва шафёр моро чӣ мекард, аз мошин дур карданӣ мешуд ва Борис Кимёгаров имкон медоданд ки бигузор бачаҳо хурсандӣ кунанд. саҳнаи аз сарҳад гузаштани Гурдофарид ва баргашти ӯ барои овардани нӯшдору дар ана ҳамин макон наворбардорӣ шудааст ки сабти он 2 рӯзро дар бар гирифт. аммо рӯзи дуввуми сабт ҳодисае рух дод ки касе интизораш набуд. наворҳои аввал коргардонро қонеъ накарданд. аз ин рӯ Кимёгаров тасмим гирифт саҳнаи мазкурро аз сари нав бо рӯҳияи тоза сабт намояд. лекин рӯзи дигар аспи Гурдофарид худро ноҳинҷор ҳис мекард ки аз ин Сайрам Исоева хеле хавотир гардид. як дубл гирифтем ба 60 бо мошин гирифтам. баъд дуюм дубл бинам аз даҳани аспи ман кафко пароканда шудааст. баъд қадар садо кардам ки Борис Алексеевич Давлат якдам сабр кунед ки аспи ман ором шавад, ки ва ё нашуниданд, барои он ки аллакай тайёр буданд. охирин дубл и дар охирин дубл ҳамин воқеъ шуд. ҳамон лаҳза агар меёфтитон ҳамон чиза ба фикрам намеоветон, барое ки ба экспорт филм фиристоданд. вай чӣ хел ман парвоз карда рафтагӣ, вай асп чӣ хел 1.5 бор гашта почкашкати ба сарам задагӣ. баъд онҳо давида омада хайр бардошта бурдагӣ дигар чиз. асосаш ҳамин ки гуфтанд ки Сайрам мо бар алло дидем бо чашмамон ки чӣ хел почи ки асп ба сарат расид. мо гуфтем ки тамом. як ҳафта касалхона хоб рафт. сотрясение мозги мегӯянд русӣ. масалан ин филмбардорӣ таъсир мекунад, планҳо дигар мешавад. ин хеле чиза хайр тамом дар ҳамин филмҳо гамонам вохӯрӣ мекунад. дар ҳамин ҳолат будам ки пӯсти рӯи ман қариб рафтагӣ буд. вале шумо имкон доштед ки нафтед ба шарте ки иҷозат медод ки нақши шуморо ягон каскадёри анҷом дад? албатта. чаро нахостед? набошад нақши Гурдофаридам бояд дигар кас офарад. рости гап ин таклиф буд аз аввал. вай Бирашвили махсус мехост ин корро иҷро кунад. ман гуфтам ки не, зинҳор не, худи ман иҷро мекунам. ҳама трюкаша. лекин ман калимаи трюка намедонистам. баъд бибо ватай гуфт ки Сайрам ту трюк иҷро карсоди, ҳушёр шав бо нағалти. гуфтам ки чӣ хел трюк? ман мин он чизе ки ту карсоди ин трюк. манам трюк иҷро мекунам. ман барои ин 75 сомон мегирам. кунамедам он вақто ин пул барои чӣ хел пул буд? баъд то гуфт мегирӣ ҳамин пула? ман гуфтам не, намегирам. ва чӣ ба даркор? ту трюка иҷро карсоди, ту нони ин устодона нимта карда истоди. манам нимта карда истодам. манам намехоҳам, ман худам мехоҳам иҷро кардан. ту ҳам худат иҷро карда истоди. бинобар ин барои трюк пул гир. азбас ки Гурдофарид ягона зани диловар дар майдони ҷанг аст, Борис Кимёгаров хост аспи ӯ низ фарқкунанда бошад. аз ин хотир аз сирки давлатии Москва ана ҳамин саманди бодпои сафед оварда шуд. аммо баъдтар маълум гардид ки пойҳои асп дардманд буданд. аз ин хотир ӯ дуруст роҳ гашта наметавонист. инро дар навори расидани Гурдофарид ба назди Рустаму Суроб ба хубӣ мушоҳида кардан мумкин аст. ҳунарпешаро лозим омад барвақттар аз болои он фаромада то назди қаҳрамонҳо пиёда биёяд. аввалин сёмка бо анамин асп ва умуман аввалин наворгирӣ анамин фоҷиаи охири вай буд. анамун сёмка аввалин сёмкаҳои мо буд. ман дар назар дорам ки дар натура берун аз вай павилион. анамун лаҳза баъд Борис Алексеевич гуфтан ки Сайрам намешад, ин азоб мекашӣ, ҳамин Одесса меравем, дар баҳри Сиёҳ
یک ماه تو با این اسب مشق میکنی، آب بحر سیاه یاد دارد، خودت هم سفید میشوی، یعنی که باید آفتاب گیری، زیرا همون لباسی که در من بود، همون بدنت به مانند همون لباس باید باشد و این طبابت میگیرد، بعد به نوار میگیرد. من یک ماه در درون بحر سیاه با اسب سفید، من سیاه میشم، اسب سفید میشد، پوچکش درست میشود، بعد به نوار میگیریم. امروز در دهه زمردشاهی جماعت دهات شهرک شهر اسفاره مکان دیگری هم هست که میان ساکنان محلی با نام زینه‌های رستم معروفیت دارد. سبب در آن است که اینجا ثبت یکی از صحنه‌های فیلم داستان رستم صورت گرفته است. انق‌ترش جای زیست گیف. مردم محلی به این مکان توجه خاصه نموده آن را همچون یادگاری بی‌نظیر از ثبت این فیلم احتیاط می‌کنند. یکی از ساکنان محلی از ثبت صحنه‌ها در این مکان قصه خود را دارد. در همون وقتانده همینجا وهاب تراکتور لازم شد، دیزل لازم شد و برای همون رستم سهراب برای گرفتن برای چنگ کردن، مثال طوفان کردن، همون طوفان به ما با وای کردن، ما همینجا به تشکیلی کردیم همون تراکتور همینجا با آوره، همون تراکتور آمده رفته چنگ کرده وای کرده بود که همین برای کیمیاگر همطور لحظت بود که عیناً همون کار شد، همون وقت که همین کاری من اساسی جا به جا کردیتان گفته همین کار را کرده بودیم ما همون وقت. زینه‌های رستم امروز یکی از جای‌های سیاحی اسفاره به شمار رفته. ساکنان محلی از خرد تا بزرگ درباره‌اش معلوماتی کافی دارند. آوازه آن از دهان به دهان تا امروز میان خلق محفوظ است و حتی سیاحان نیز به دیدن آن می‌آیند. در اینجا 50 سال پیش داستان رستم و سهراب را به نوار گرفتند که این نقل‌ها رو ما از بیبی و اکا و خواهرانمون شنیده ایم که در اینجا همین فیلم را به نوار گرفتند و آنها در وقتی کودکیشان بر اینجا می آمدند شاهد فیلم نوارگیری این کینماتوگرافیستان می شدند و با ما وقتی که این کینو را در نوار در تلویزیون می بینیم البته به ما مادرمون نقل می کردند که این کینو در همین دهه ما به نوار گرفته شده است. نوبسته با آن که ثبت قسم زیادی صحنه‌های فیلم‌های داستان رستم و سهراب در یک مکان انق‌ترش شهر اسفاره صورت گرفتند، اما با شرافت به صحنه‌گذاری نوارها و انتخاب گوشه‌های گوناگون این مکان از جانب رسام فیلم شوکت عبدالسلاموف ما در هر دو فیلم منظره‌های گوناگون را می‌بینیم. خلاص با ثبت هر دو فیلم در این مکان باریس کیمیاگرف توانست که طبیعت ناتکرار اسفاره را به تمام جهان معرفی نماید. ما امینیم که از این پس هم اسفاره همچون شهرک سینمایی در معرفی امکانیت‌های سیاحی کشور سهمی موثر خواهد گذاشت. با همین بازدید گروه ایجادی ما از مکان‌های ثبت هر دو فیلم در این منطقه به انجام رسیده، راه گرفتیم به سمت موضع چیل دختران واقع در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان. بالاخره رسیدیم به مکانی که زمان باریس کیمیاگرف اینجا قدم میزد و یکی از صحنه‌های کلیدی فیلم رستم و سهراب، انق‌ترش صحنه به هلاکت رسیدن سهراب را نواربرداری نموده است. باید گفت که موضع چیل دختران در مسافت 250 کیلومتر از شهر دوشنبه و 28 کیلومتر از مرکز ناحیه مومن‌آباد جایگیر بوده. طی سال‌های زیاد اینجا تغییرات‌های کلی به عمل آمدند.
яъне сохтани меҳмонхонаи замонавӣ бо тамоми шароитҳои лозима дар мавзеи паҳандара, бунёди роҳи мошингарди Чилдухтарон Ховалин дар масофаи 12 километр имкониятҳои сайёҳии ин маконро боз ҳам васеътар менамоянд. Чилдухтарон яке аз маконҳои сайёҳӣ ва таърихии кишвар, ки овозаи он ҳамасола сайёҳони зиёдеро аз дохил ва хориҷи мамлакат ба ин гӯшаи диёр меорад. атрофи пайдоиши ин кӯҳҳои зебо ва сарбафалаккашида нақлу ривоятҳо хеле зиёданд, ки қариб ҳамашон як маънӣ доранд. гуфта мешавад, ки чил духтари қадрас ва бокира барои панаҳ бурдан аз аҷнабиён даст ба дуо бардошта аз худованд талаб мекунанд, ки онҳоро ба санг табдил гардонад. ин дуои онҳо мустаҷоб мегардад ва аз ҳамон замон ин ҷониб кӯҳҳои Чилдухтарон ҳамчун рамзи покию озодӣ ва садоқат эътироф шуда, ин макон яке аз брендҳои сайёҳии кишвар шинохта мешавад. аммо мавзеи Чилдухтаронро на фақат нақлу ривоятҳо ва кӯҳҳои зебои сарбафалаккашида, балки сабти як пораи шоҳнома, аниқтараш филми овозадори Рустам ва Суҳроб то имрӯз зинда нигоҳ медорад. чаро Борис Кимиагаров барои сабти филмаш ин маконро интихоб кард ва чӣ сабаб шуду ин ҷо аз он замон то имрӯз чӣ гуна тағйир ёфтааст? моро дар ин сафар дӯстони азиз ҳамроҳӣ намоед ва ба ин ва дигар саволҳо ҷавобҳои муфид пайдо кунед. дар ин сафар моро наворбардори дуввуми филм Заврдахте ҳамроҳӣ менамоянд ва ҳангоми суҳбат бо эшон бароямон маълум гардид, ки идеяи интихоби мавзеи Чилдухтарон аз ҷониби ӯ пешниҳод шудааст. 64 сол ман аз қати ҳамҷо будам. як кас қати шикор омада будем ва кора дигарам доштем. ва инҷо як манзараҳои инҷо ҷудо мағрур шуд ман ин манзараҳои Чилдухтарон. як чизҳои гирифтем, манзараҳоши гирифтем наборба барои архив. ҳамин хеле монда буд. баъд солҳои 69 буд ки ҳамин филм мегирифтанд. даркор шуд ки куҷо мегирем инҷа кушtingирии Рустаму Суҳроба. ман ёдам омад ва архив Кимиагаров нишон додам ин манзараҳои Чилдухтаронро. вай гуфт мана ҳамин десятка ҳаминҷо мегирем. ҳамин боис шуд ки ҳамин сёмкаҳо боис шуд ки ҳамин эпизода омада дар Чилдухтарон гирем. чунки Чилдухтарон яке аз беҳтарин манзараҳои Тоҷикистон аст ва ина бояд дар филм бинанд. агар филм бинанд мумкин одамо зиёдтар ин тарафҳо биёянд мусофират кунанд ки ин кӯҳҳоро тамошо кунанд. беҳтарин. ва устод сабти филм аз кай дар ин мавзеъ шурӯъ шуд? аз соли 68 сар шуд ки сценарийши тайёр кардан. подготовительный период мегӯянд, вақти тайёрӣ. 69 уже съёмка буданд. 69 тақрибан аввалои тобистон буд ки экспедитсия инҷо шуд омаданд. инҷо роҳ надошт, роҳ набуд, мошина омадан наметавонистанд. инҷо бо ҳукумати Кӯлоб баъд Муминобод суҳбат шуд. ино булдозер қатӣ кам кам роҳ сохтанд ки мошинои студия унҷо мошинои калон доштанд барои аппаратура, барои нури чироға, тонваген, камерваген, лифтваген мегӯяд. барои ина кам кам роҳҳо сохтанд ки тавонистанд гурӯҳи эҷодӣ инҷо биёяд ва инҷо филмбардорӣ кунад. устод вақте ки филм рӯи экран баромад ва мардуми зиёде табиат мавзеъҳои зебоманзари Тоҷикистона дар ин филм дидан, назаршон чӣ буд? устодтон шоҳиди ҳамин гуна райё будед? зиёдиҳо бовар намекарданд ки ҳамин дар Тоҷикистон съёмка шудааст. дар табиати воқеӣ, дар табиати Тоҷикистон яъне ҳаст ин хел. чунки ино Золото Маккена, гӯҳҳои Америка дидан фикр мекунанд ки дар хориҷа ин шудааст. аммо не, ин дар Тоҷикистон. мо Тоҷикистон 97-93% ки кӯҳҳо дорем, мобайни ин кӯҳҳо Чилдухтарон ҳаст ки яке зиботарин чизи Тоҷикистон аст. барои ин ҳис мекунам ки дар оянда инҷо ки ҳозир ҷаноб олӣ омаданд, меҳмонхона сохтанд, ҷойҳои дигар сохтанд, зиёд туристҳо ҳатман мебиёянд инҷо барои тамошо. дар фарқ аз имрӯз солҳои сабти филм дар мавзеи паҳандара ягон хел деҳа вуҷуд надошт. аммо имрӯз дар майдонҳои сабти аксар саҳнаҳо хонаҳои истиқоматӣ қомат афрохтанд ва агар ин кӯҳҳо ягона шоҳид боқӣ намемонданд, шояд мо макони сабти саҳнаҳоро пайдо карда наметавонистем.
سند است اینجا. дар ана ин макон саҳнаи разми рустаму суҳробро ба навор гирифтаанд. بدین کار این بنده را بازدار. عدوی است اما همه مهر من بجنبد بشرم آورد چهری من. گمانی برم این نبرد جوان پوری من بود از خطا الامان. بود کامگارا زفر هر کی راست. дуртар аз ин макон деҳае вуҷуд дорад ки замони сабти филм онро дашти ар ном мебурданд. имрӯз бошад деҳа номи худро бо шарофати ин мавзеъ ба чилдухтарон иваз кардааст. қисми зиёди мардуми солхӯрдаи ин деҳаи кӯҳан замони сабти филмро хуб дар хотир доранд ва шоҳид буданд ки кор чӣ гуна ҷараён дошт. шамс низомов ки имрӯз давлати пирӣ меронад замони сабти филм 37 сол дошту ба некӣ аз он рӯзҳо ёд меорад. мо саҳари аз паки мехесем ва тамошо мемонем. ҳамунҷо ма тамошо мекардем, тамошо ахир 3 рӯз 4 омадем тамошо кардем. баъдам марда калуш раис чӣ марда гуфт кошуно шумои моро тамошо накунед. барои мо корум намеяд. аз саҳарӣ мехестем як одам як мурдара крем мекард, як мурда як мардак мепӯшид, як мурдара. ҳамқа тамом бо мерафтем. میرفتم بر بارو دیگر باز پر سور میشه برم تماشا کنیم ندیدم موقع من با یک مول میکرد یک تیجک بعد یک تیجک اینجا که کلاس کنم چون اینجا موی سر پردازگر اینم تر میکرد با هم ختمو با مزدد میرفتیم بعد بارو دیگر میمدیم بعد من تایی بعد کیموگرف میگفتنم کنونشونا کیموگرف بعد بزرگ мо ҷояда рафтем газмо нодара мундан. ай тамошои халқ мемазан инҷа тамошоро аму газмо тирамо нодара мундан. бизанем барезга ҳичи гап нест. инам кор дорем. аммо манзараи филмбардорӣ онҳоро чунон мафтун намуда буд ки касе ба ҷое рафтан намехост. завқи онҳоро ба назар гирифта тайягарон иҷоза доданд ки рафти сабтро тамошо кунанд. манзараи тамошобоби дигар барои онҳо разми рустаму суҳроб гардид. яке гӯштин гирифтам та як ҷоа ки кардан оро қаври суҳроб меган паразай ана хай умади гӯштин гирифт тамошо керд. хай умадан гӯштин гирифтан мола баъд яке ана кирағатун башара ҳамин суҳроба ғатунра хеле мола калхай чун шелиш кади як фун бурмазаи як ки даволда шуд шеле кади як нишона дошад ҳамун чо байс марда калун нуша промишка ай рустам як ҳамун нишонра дид ки чанд як чо гирид як гирия кад ки охирга кор гузашт нашид баъд ба чӣ рафтан ба нӯшдору як тайга сож як чину миям накардем сайра мисева гурдофарид гурдофарид сайра бас сожат ба нӯшдорӣ графт сора хаймаз башар рустам бад гузашт. нишонат зи рустам нишонат куҷост? нишон ку нишони ман аст ки писарро бикуштам ба пирона сар буридам паю бехиён номбар. овозаи сабти филм бачагони деҳаи чилдухтаронро низ бетаъсир намегузошт. онҳо пинҳонӣ аз падару модар барои тамошо ба макони саб меомаданд то шоҳиди гуфтаҳои калонсолон гарданд, зеро гапи сари дастархон дар ҳама хонаводаҳо сабти ҳамон рӯзаи филм буд. дар ҳамун давра синни соли мо ба 10 сола будем ва падарам дар ҳамун солҳо ҷангалбон буд
یعنی منطقه‌ای که وی جنگلبونی میکرد در همین موضع چلدختران بود و وقتی که همون بناورگیری که فیلم رستم و سهراب سر شد پدرم وقتی که به همین منطقه که در ذمه وی بود می اومد رفت خونه ده میگو که انا اکتورو ماگی در همین موضع چلدختران بناور میگیرن فیلم رستم و سهراب روز که هر روز می اومد خیلی ما همچون گودک با خیلی کنجکاو میشد که خیلی امروز رستم قطعی سهراب چکار کرد با پیغام رستم قطعی سهراب چکار کرد خیلی همون چیزی شکل میدید فهمونده به ما میداد. وقتی فیلم رستم و سهراب رو بناور میگرفتن ما بچه جوان یوش بودیم 13 ساله بودیم تخمین سال 1970 بود ناگهان روز چرخبال آمد در آخر دهه ما نشست ما این همون دهه قدیمترین اینجا دشت ارعر نام داشت بعدا چلدختران نام گرفت بنام یعنی کوه چلدختران دهه ما را بعد چلدختران ناموندن ما دویدیم از ذوق التماس کردیم با همون شخصای در چرخبال بوده که ما را سوار کنیم او یک چیز از ما پرسیدن که همه شخصای کینو بناور میگیرن در کجان ته ما را سوار کنیم جوشا نشان میدیم خیلی گفتن سوار شدیم روز دیگه آمیم بالای سر همه بناورگیرای جای آدمی بسیار بود اسبا بودن وقتی ما پست آمدیم با چرخبال اسبا تور کردن بعضی اسبا بعضی در خاطر هم است که غلطیدن از جمله سایرام ایستایم نمون طرف ده خیلی از که سنی سنگو خم بید خچه پرتو در خاطر من بعدی اجازت ندادن چرخبالا بشینن چرا که اینجا اسبا ای درختو کندن هر طرف رفتن علاکه بناورگیری دیگه خیلی شد گفت اجازت ندادن بعد ما همون قد چلدختران قدی همون تا برومیم رفتیم تا قریبی همون دیوکوره روز دیگه در رو چه ما کودک بودیم ما فکر کنم ورتالیت میره کودک میزنه دیگه که یک شخص گفت که با جوش بلند میشوه نترس کتاب اینجا گردش کردیم با دیوکو آمدیم دوباره جای نشست رو همون زمین با فکرم با ما را نشون دادن همونجا بعد نشستیم гап сари чархболе меравад ки ба воситаи он светлана нурбоеваро ҳамроҳи кӯдаки навзодаш ба макони сабти филм оварданд ҳатто барои роҳат омадани заҳрубеки навзод тамоми шароитҳо муҳайё буданд. В вертолете была огромная коляска. Вот для двойни, можете себе представить? Мало коляска, там еще была ванночка. Там еще были какие-то атрибуты детские. И меня привезли. дар чархбол аробачаи калоне буд барои дугонико тасаввур мекунед боз зарфи оббозӣ чизу чораи зарурӣ барои кӯдак вақте маро ба майдони сабт оварданд барои сабти саҳнаи асосӣ қатли писар аз ҷониби падар инҷо кӯҳи чилдухтарон буд чилдухтарон ном дорад инҷо мебоист разми падару писар инҷо сабт шавад вақте ки тавассути чархбол фуруд омадем атроф пур аз хаймаҳо буд ки он ҷо гурӯҳи корӣ мезист майдони сабт дар баландист ки бо мошинҳову таҷҳизоти наворбардорӣ кормандон инҷо омада буданд ягона техника ин мошинҳои тамғаи газ буданд ки маҳз онҳо метавонистанд ба ин ҷо биёянд шуморашон зиёд буд роҳ ниҳоят хатарнок буд вале ҷои аҷибу биҳиштӣ ин қуллаҳо ба духтарони кӯзабадаст ки рӯ ҷониби дигар кардаанд монанданд онҳо 40 нафаранд тасаввур мекунед қуллаҳои баланд бо зебогии нотакрор Но место красивое, просто обалдеть, очень красивое. Это вот эти горы были похожи на девушек с кувшинами, отвернутые вот так спиной, и их 40, вы представляете себе? Высоченные эти горы, красоты необыкновенной. дар фарқ аз исфара дар ин макон аз ҳайати ҳунармандон танҳо иҷрокунандагони нақшҳои рустам бимбулат ватаев суҳроб ҳошим гадоев таҳмина светлана нурбоева ва гурдофарид сайрам исоева иштирок доштанд
бармегардем ба қиссаҳои рангини шоҳидони аз 9 то 13 солаи филм ки имрӯз даврони пирӣ меронанд. ҳошим гадо амн роли суробро мебозид. баъд хай бисёр одами таричи буд, одами тануман буд. охе мегӯ ки хай мумкин нест агар нера ма як галук скандари мекунам тари мегӯ як галук скандари пеш муд ки саъбат мекард як галук скандари мекунам мезанам ягон баниса қабулша мекард тари мегуфта хай тариё будагдам давра. баъд даврае ки дар суроба мекиша рӯзе ки амн сиёмкаи охирон меша суроб мекиша мо амрӯз дака шоҳиди ҳолем ки амунҷо будем. вақте ки ҳардиш ҷанг мекунанд қад ба қад мегиранд суроб аввал буро мезад ғалт хондакиш баъд хесту акуҷа як номардӣ ҳамин меша ки ихеле чӣ дошт корча дошт ё финка дошт дар дасташ амн қати ихеле мезанаш чун дасташ да краска ба чӣ хел буд ки зад амин чишта як ҳемҷаш пури хун шуд мо тарсем гуфтем ки зад аст ки каям чӣ буд аста краска буда каям ҷавон гирди шоли кандагия қаври суроб тари гирдиш кандагия ҳоли хай рафта мебинем шумо машав ноумед. замона ба дасти ту додам калид. ту зиндегуноҳӣ кин кӯспушт маро баркашиду ба зудӣ бикушт. ба бозӣ бигӯянд ҳамсоли ман ба хок андаромад чунин ёли ман. дареғо ки ранҷам наёмад ба сар надидам дар ин ҳеҷр рӯи падар. имрӯз ин макон на фақат дар мавзеи чилдухтарон балки дар тамоми ноҳияи муъминобод бо номи қабри суҳроб маъруф аст. сабабаш он аст ки дар ин макон яке аз саҳнаҳои кулминатсионии филм, саҳнае ки рустам суҳробро ба ҳалокат мерасонад, сабт гардидааст. имрӯз зиёда аз 50 сол ин ҷониби макон ҳамчун қабри суҳроб эътироф мешавад ва мардум ба он хеле арз мегузоранд. اینجا خیلی این جنگ شده بود. آدمای مومناباد یا دیگران می آمدن تماشا دیدگی برای یک خاطرت ماندن همه خیلی نام ماندن ممکن باشد. اما این یک چیز نقص است. نقص است که آدما طلب میکنن جلب میکنن که این طرف بیاین تماشا کنن. توریستا که بعضیا مثلا بچه‌هاش باور میکنن که همه خیلی بوده است. بس رستم پهلوان بوده است، سهراب کشته است، بر تاجیکستان بوده است، در چیلدختران بوده است. بعضی هم باور میکنن. اما لیکن خیلی تاریخ شناسی میدونن که این داستان است، این روایت است، این سینما هست، برای سینما گرفتگی شدگی. اما برای تاجیکستان برای توریسم یک بهانه است که اینجا بیایند هم برای تماشا. اینجا حاضر وسیع شده است، مهمانخانه ها ساختن، توریست اگر بیاین میتوانند اینجا استراحت کنند، شب مانند. تمام وسایل برای این توریست ها هست اینجا. воқеан бо шарофати сабти филм дар ин мавзеъ дар баробари ривояти чилдухтарон ривояти наве ба миён омад ки ҳарду барои боз ҳам бештар муаррифӣ шудани ин минтақаи сайёҳии кишвар мусоидат хоҳанд кард. аммо ҳамсӯҳбати мо мегӯяд хуб мешуд агар масъулин ба ин масъала диққати боз ҳам бештар медоданд. аҷоибот мешуд агар як санг мемонданд ки инҷо масалан на ки қабри суҳроб аст, дар инҷо ҷанги рустам суҳроб гирифта шудааст ки تاریخش که کمی راست‌تر باشد که دروغ نباشه که اینجا قبر است. اگر قبر باشد باید یک علامت قبر داشته باشد. اما سنگ ماند که برای یادگاری که اینجا یک فیلم معروف تاجیک فیلم رستم سهراب اپیزود جنگ رستم سهراب اینجا گرفته شده است. این یک چیز خود نفت میشد. این میتونه خود ناحیه این کار کند و مهمانخانگی دارد جلب میکند توریستا رو زیادتر مهمان ها میبینن، زیادتر برای تماشا میبینن، هم منظره رو میبینن، هم تاریخ سینما تاجیکستان رو میفهمن که هم خیلی فیلم بوده است که چی سوژه داشته باشد. اکنون برمیگردیم به ثبت صحنه مذکور که سبب این همه سر و صداها شده است. در هفته صحبت ما از استاد زاوردخته پرسان شدیم که نواربرداری این حالت چی گونه جریان گرفت. این سیناها رو دولت خودمون ظرف کرده است، اپراتور فیلم و یکی و میخوایم بگیم که جدا زیبا گرفته است و منظرها جدا نقص استفاده کرده است.
مثلا رستم و سهراب هم خیلی کروپ پلان گرفتگی که یک معلوم میشد یک پهلوانای معروف هستن، یعنی زورترین پهلوانا هستن. اما سوژتی که کشتنگیری میگیرن، منظره نشون میدن، اما آخرش که رستم سهراب میکشد و اخو داد میکنه، کامرا میچرخد. اما آدما که نگاه میکنن فکر میکنن که کامرا اطراف اینا میچرخه، اما لیکن خیلی نبود. اینجا کندن زمین. اپراتورس که ریلز تلشکی میگن، تلشک هست بالاش اربا میمونه چرخاغتی. این دو کس همینجا ایستاده بالاش با کامرا اینجا مابین بسته. کامرا اینا قطعی حرکت میکنه، همین فون میچرخد اطراف اینا. برای این عجایب برآمد که تمام اینا مانند اینا میچرخه اطراف کوه، اما ساوندر اینا ایستادگی بالای تلشک حرکت میکنه، برای این فون طرف دیگر حرکت میکنه و زیبا میبره. یکی این از پریوم های کینماتوگرافی است، یعنی که فیره بی نظر. بله بی نظر. جنگ و دیگر بی‌بقاست. استاد این در فیلمنامه آمده بود که همین صحنه باید همین گونه ثبت شد یا که ایدهش طرف نواربرداری پیدا شد؟ وقت نواربرداری، چون که سناریو که می‌نویسن سوژه جنگ میکنن، اما خیر علاوه پلان میکنن. اما اینجا که منظرهاش کوه این خیلی بود، اپراتور و ریژیسور مصاحبه کرده، این خیلی گرفتن که چون این اطرافش دیده شود. اگر استاتیش میگرفتن خیلی یک کوه دیده میشه تمام. اما این کامرا که میچرخد و اینا میشه اطراف کامرا حرکت میکنه، کوه ها حرکت میکنن، این یک زیبایی دیگر داره. امروز هر یک سیاحی داخل و خارجی که به ناحیه مومن‌آباد خاصه موضع چیل دختران تشریف می‌آورد، حتما از قبر سهراب و چگونه پیدا شدن این داستان پرسان می‌شود. محسودین طلبوف ناظر یادگاری‌های تاریخی ناحیه مومن‌آباد بارها شاهد چنین حالت‌ها شده است. سیاحایی که می آمدند با همراهی میکردم، حتما به همون جا می بردم و همین قصه را با آنها نقل میکردم و همون موضعی که خود رستم با سهراب کمر به کمر میشوند در همون جا و سهراب به هلاکت میرسد نشان میدادم و از همون زمان تا امروز کسی که اگر همین کوی چلختران رو زیارت میاد یا که دیدن میخواهد میآید، حتما به همون موضع میبرند. خب یکی از سبب‌های باز هم شهرتیار گشتن این موضع را میتوان در ثبت فیلم رستم و سهراب در همه مکان ارزیابی کرد. بهترین این سخنم جوی است و فیلم که در موضع چلختران رو الکی 50 سال پیش الکی هیچ میکنی که در جهان این با واسطه می فیلم نام و نشانش برآمده است که همین خیلی موضعی هست. این هنرمندای ما هم جو گفته همون فیلم خود رو به نوار میگیرن که یعنی دقت مردمی یا داخلی یا بیرونه رو جلب میکند و چی است در حقیقتا نوبت اول در همین فیلم رستم و سهراب دقت مردم به همین موضع زیبا و منظر چل دختران جلب کردگی است. ҳангоми наворбардорӣ дар ин мавзеъ бароямон маълум гардид ки бо омадани сел дар солҳои 90 қисми зиёди майдонҳои сабт хароб шуданд. заврудахте баъд аз сабт бори сеюм аст ба ин ҷо ташриф меорад ва ин тағйиротро пеш аз ҳама ӯ мушоҳида намуд. مثلا اینجا دریا اون وقت نبود، دریا میدچه رودخانه بر این هم خیلی بود. جنگ رستم سهراب از سواری میکردن همینجا که حاضر رودخانه میرد سنگ‌ها هست، اون وقت زمین بود. از همین زمین میدویدن، اینجا سیامکا میکردن. کشتنگیری تقریبا همین جا بود. گر بشکند تیغ خود بخوانند گردان، با بازو درود با بازوری بازو شکسته میان، نمایند نیروی خود را عیان. با همین سفر گروه ایجادی ما در ثبت موضع‌های فیلم رستم و سهراب شروع از اسفره تا چل دختران به انجام رسید، اما این
ҳанӯз охири кор нест. қисми бештари саҳнаҳои дигари филм берун аз кишвар, аниқтараш дар қалъаи тарихии Белграденстровский воқеъ дар шаҳри Одессаи Украина сурат гирифтанд. аз рафти наворбардории саҳнаҳо дар ин макон дар шумораи навбатӣ бароятон маълумот медиҳем. дар қисмати сеюм тамошо хоҳед кард. Аммо командирш гуфт ки шумо ненормальне. میخواستم موهاشو تراشم. هم تو قطع کرده سویکم بر رفته رسیده. разми мазкур дар дохили ана ҳамин ҳандақ ки дар даромадгоҳи қалъа ҷойгир аст наворбардорӣ шудааст. 80 кило вазн дорад. ман намедонам ки инро чӣ хел ӯ ба бар карда бошад. ҳамиқа вазбине ҳаст ки Кимиогаров ман фикр мекунам хеле устодона аз ҳунари ҳамин гуна як композитори маъруф истифода бурд.